Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada giti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kadahin nga ti surat, ti kaya pakasalitaan, nga kaslay di kalman laeng, nga napasamak, ti pakasalitaan, ni pagayam tayong mercy, anapoluan, tsak kayaten tinapalabas, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tana isang laden ni tatang tibang kadi motor nga inaramit na, uno inaramat na nga napan nagkalap idi day tangamalem. Simabat kami kada nanang, kadwami ti anak ko nga nililiwa, nga nasurok nga piton ti tawen ti anak ko manong. Kastaw ni ti taray ti anak ko. Ngay di makita nililiwa ni lulo na nga addan, jak mo ti maigawid, timarayan nga nagturong manong nemi ti ayan ni lulong na. Nadlaw met ni tatang ti apu ko na iso nga sinabat. Nay na, ay napaw, kaya na, ay sus, sagal taraya kasta, may tiklib ka. Ha? Sana ka may tiklib, lolo, nalaingak. Di ay kita, nga maapay nga linumba ang matanda, mamakin ni lolam, nga di manon iti ayan ka. Kahit ka ngamin nga, kahit ko ngamin ko ala, lolo, nga na, kahit mo nga, kahit ko ngamin nga, siyakti mo na makakita, ti kaado tinakalapan nyo nga ikan, lolo, ato ka di tinakalapan nyo? Kita dumanin na po. Ado, tikimpet, itimpakat ko nga sigay, kahit adumanin ti mapanila ko, ni mamang mo. Uno sangkit ni lolam ti mapan mangila ko. Ni, adun tumanin ti kwarta tayo, lolo. Adun tumanin ti kwarta nga, ikatang tayo kadigiti kasapulan tayo, apo. Adun tumanin ti itedyo nga balon ko jay eskwela. Ito namigat, lolo. Kidwar na, apo. Ay, apo, ya. Gabuta sika, tigas-gasat ko nga agkalap. Tamanipon iti tatimteng kayon kinimamang mo dito'y badok. Taga-badok tayo, laglagay ba? Badok? Badok badok. Badok. Ilit ti badok. Tiko na, kanayon mat na swerte ako ni dadaka na po. Kasi taga di lolo. Ito na. Ket, sika tigas-gasat mi. Nga liw-liw, ami pa ikta, may bagay launa ti liw-liw ang anagan mo. Iya. Gas-gasat mi kadalulam kini mamang mo. Ha? Nasiyat kong oras ta, lolo. Basta ako. Manong naming husto ti ko na ni tatang. Tamani po di dimteng kami nga agina dito badok manipo di Manila. Nagbalinin nga swerte ni tatang ni Liwliwa iti panagkalap na. Manong nami. Ken, nagbalin meten nga liwliwada kininanang. Naikargamin kininanang iti banyera iti nakalapan ni tatang ket may samat ten ti umasideg nga umay gumatang. Ado nga minan manong nemi digiti pada ni tatang nga nagkalap at dimteng. Ket ado digiti pagkatangan da. Kanya-kanya suki anong. Dito badok, dito pagsanhan da to. Karubat ti milagrusa ken karubat katipunan sinaid. Ado pwede giti naggapo ti sabali nga ili nga irantada ti umay aggatang taamuda nga iti kastoy nga oras. Ket iso manon nemi ti panagsanglad digiti mangalap dito pagsanhan badok. Kunak to pagsanhan badok ko nakita. Ay na. Wan saman tentiras ken pay nga mapanyo isursur. Kadigiti nakalapa ka. Bakit? Adumat digiti umay dumanon nga aggatang kadigiti nakalapa me. Wan nga rod lakay.
At nasa at nga una ano kas tatapno saan kami nga mabannog pa mapanaglako. Saan kami marigatan pa iti anak mo nga mapanaglako ang sa bagay. Ado kayo meten nga dimteg. Di kad ado kayo meten nga paggatangan di kiti umayag gatang. Ne. Kasla amok sa akin di nga may isang nga umas asidik iti antayo ah. Bakit kinaman numalasim mo. Day. Saan ka din nga day ni ingat tayo tinaganan. Apo ya lumaki na tao. Ni kwa. Sino nga kwa? Kwa ka lang ako. Tunong kwa, ikwa ka. Laklakayan ka magsasot. Ni Eddie. Woy, ni Eddie. Ay, pumit nga raw. Manong name saan lang nga ninanang titimalyaw, itikit kita ni tatang, nga ayan di sumungsungan nga umasidig iti ayan mi. No diket siyak pay. Kat no kasano manong name iti kalisto nga malasin ni tatang timbaga na nga Eddie ad tapay kanyak. Ni Eddie ng peso. Ni Eddie. Jack maawatan tiriknak manong nemino apay nga kayat kung aliklikan ni Eddie. Iso nga kinibin ko nililiwa nga anak ko manong nemi kinimbagak kadatatang kininanang nga umuna kamin nga agawid. Taing kam lutwen, ti pangrabi imi asidaan no pay nasapa pay met. Agim pagigidan ito, merci anak. Umuna kamin datang. Nang, da kayong timakamo nga agilako karigiti nakalapan ni tatang. Umay ka nanak, umay ka darsem. Alakat, sige nga rada. Amang tunukan tuman kadigiti ikan, nga iawid mo. Merci. Kayan mang sigang kanto pa yan, tapno, pagkaldo nga digaw. Napandan eh, saan damat din, ng kaskaso. Ay, ganto gumatang, dumagas basit si may sa bilog nata. Adan to sangwek. Bilog kamay na nga bilog lakay. Adamat bilog ko nga dua. Di pala sa inumam. Hanap ya ka maman natubog na. Kumkumbet matabagan. Hoy, hanggang kumkumbet. O di pakita ka nga. Tagtagari. Norog kakaslad na kayat aliklikan niya anak ta. Kayat na kadang haliklikan ni Eddie. Iso nga dahi dyan, dinaramid na. Pimanaw na ang gulpe. Saan samit ka dito? Ito may napagkatangan tika ni Eddie, bakit? Ken itamang pa lang nga may isarong isuna dito. Nabayagin din na udi Isusaya po ya. Nasurukin nga walong atawen, no Jack Mariro, saan nga da? Kaslawan tinainawin nga walong atawen, titakder ni Eddie ko na Biksit ko na. Guwapo mo itlat ka. Kaslakan niya. Si Kamen. Guwapo ka, Eddie. Saan ita? Oray siya ka, napidas, Eddie, saan ita? Bakit ka? Takariman. Guwapo nga agpaiso ang sa amat nga iso, ti kinayat ta, Eddie. Ngagbaling nga asawa ni Mercy. Malagip mo tinapalabas. Ay, Jack kayatin tinapalabas. Lakay, kaputa talagang Jack ka. Ay, bakit? Nakita natin ni Eddie. Kit umahin dito, Ay na, dito samit lang ito may napagkatangan tikan. Barang katangin na amin hindi kita nakalapak. Sabi ko matapno sa amon nga mapanubrayan pa ngila ako. Sabi ko Uwan manong nemi naamwaklaengen dayta nga napasamak iti igid ti baybay. Kalbasan nga pimanaw kami ijay iti anak ko. Idi istoryaen manong ni nanang nuanyat napasamak. Idi umasideg kadakwada ni Eddie. Imasideg ka ngagpaiso ni Eddie kadatatang kininanang kat kastoy ti dialogue. Nembag naman niyo, tata, nana. Ay na, kastamat kang ka, Eddie Barok. Itamampay. Diyak man mo biglaratan nga nakalagi pa. Ada kami pasken mi inubigat. Kat kasapulag ti adong ikan. Kat malagip ko ditoy ti masansan nga pasansan no ko nga pagpunduan dagiti mangalap dito'y pagsanhan. Una saan kat dita bilagro sa unang jikati po na ay adado ti sumanglad dito pagsanhan ti kasi nga oras kada kami nga mangalap. So nga rin dito nga imay tata ko
O makunayon nana. Ay, kita nasihat unay nga rod barok ta gatangem amin nga nakalapan ni tataam. Kaya dapat gusto na ita na naimas nga maprito ka da matuno ken masigang digiti nakalapan na. Ama? Masigang di talakitok. Wen masigang di talakitok. Ket maprito met di kita kabalyas. Ken matuno di kiti balaki. Ket no saan nga umanay na ito, adumat pa di kiti mabalim mo nga pagkatangan barok. Adunay natin na. Pabunyag met lang tipas ken mi. Pabunyag. Kita may kamanon nga putot mo ti pabunyagan barok. Kaanak ka, tagbunyag na. Ay, inanak ka, ay kaanak ka. Kunak man na no, putot mo. Ket, gabot na malabsak ba dito batok? Dito panagpasadak iti minibus. So siya akong ti umay aggatang nga irigalok ba ti kaanak ka nga agbunyag. Ay, kastaya. Negat kaanumat, iti pa, panagpabunyag mo. Iti putot mo nga iti asawam barok. Anak ko na. No dya ka anak kam tagbunyag. Kanon tumet ti panagpabunyag mo iti putot mo. Kunak. Ninanamet. Langag ka din ti asawa na. Ang asawak na. Kanjak tula mo no. Agasawak pa'y. Ana. Jesus apo. Saan kano idin nga simong badpay ni nanang manunay kalpasan nga namuan ng awampay ti asawa ni Eddie. Katrinog diandan kini tatang manunay mi tinagkilo kadagiti ni gatangan ni Eddie ikan. Aging nga may papanmutin kanyak ti damdamagin ni Eddie manong. Wan manong. Di nagdamag ko no ti may panggap kanyak. Wan gayam nana tata. Awan ka diti saan ka di pa nga nagbakbakasyon ni da Mercy? Manumot itan ti anak da. Iti nangasawa ken kuana. Ay kinapudno na baroket adada ita nga gina. Isuda nga gina. Kahit nangasawin nga may sa palang ti anak da. Kahit ti asawa na nga eh. Ay, awan pa ti asawa ti anak mi barok. Kanya? Kunak man lang no, ay nabaro kaya, no, hamumla ko mga, hindi pa lang nagbababawi kami kini tatam. Nakaaramid kami ti bidot, iti anak mi. Wuhen, ken nagbidot man ti anak mi. Ad-adda nga da kami, ti tulong pala, ngimiti puso na. Ano nga min tinapasamak? Nana. Ay, nasa isaet sa barok no, dakayon to kini Mercy nga tiagsarita. No, kayat mo nga makasarita iso na agad. Adada ita. Isudang ang gina, di pumasyar ka bit sa di balay. Kahit ko unang nga makita kin makasarita kita, nana. Naganoon ita ta. Namuak nga samot pa gayam nga nag-asawa ni Mercy. Iso nga umayik to na ha. Tata. Ay, uwan. Bro, no umayik to tata sigurado at balong kong alputso. Ay, diyak kaya ti brande. Ano nga ti kayo? Gin? No, napimpidas pa yun no brandy. Ay, kat brandy nga ro dati Alfonso. Dati whiskey, ti kayat ko. Laklakayan ko, whiskey, oraan nyamat nga arak kat kahit muna tamot, tagtagariban pa kahit. Alawan, umayakan to Tata, nana, umayak to. Mayawid ko lagi din nagitikan nga ginatang ko. Agsubliak tumit lang dagos. Ano? Tumit lang daw. Wan tata, nana, umayak ko to sa rungkaran na kita gina. Katimbay paiso ni Eddie manong nemi ti baga na ngagsublimit lang at dagos. Nga iti may kadwa gundaway ket nakastrek dito balay Ket gapo, tagida sa dasarak idin iti pang
pangrabi imi. Inayaban minso na ngamangan. Inabanin na ng manong. Kalpasan nga nagudwadan na dya Alfonso. Sinangod na kinitatang. Kaya nagpulutan dati tinunong balaki. Ala. At sa nga ili tayo apok. Liliwa. So nga agtanang kalaeng apok ha. Oray, tay agbehave back lolo. Kudwa na. Awan ti pagdanagan lolo. Nabehave back mo ita. Hi, Tito Eddie. Hello, liliwa. Makayayo kang ubingay na. Mailiwag mo nga madaan ti anak. Sorry, Tito. Amom, saan nga kayat ni Lord nga aganak ka? Nano ka na? Tapi nga saan? Tapi nga saan nga kayat ni Lord gaganak ka? Babae lang ti aganak. Di ngamin. Ti lang babae. Ti aganak. Di ngamin. Putod ko kunak ko ngamin. Kahit ba na babae ti talaga? Ti kahit ko ngasawan, kahit maandaan iti putot. Ang kasawa ka ngamin na tito. Talagang kahit kong nag-asawa. Kada mom, sino ti kahit kong ngasawain? Asin ng tito. Asin no tito. Ti kahit kong asawain? Uwen, ni mamang mo. Ni mama? Uwen. No kaya't naglagin ni mamang mo. Kahit no kaya't ni mamang mo. Kahit nagkadimit, ngagbaling nga papang mo. Tiliwa? Kahit nagkadimit? Ha? Apay nga saan ka makasungbat? Manong nami kinitanak ti anak ko. Mas daw, iday tanging bagana. Huwag kimita, kit nagkinita datatang kininanang iti saan nga maoray ni Eddie ti sungbat ni liwliwa manong nami. Ituloy mi tinimpas ninangipasnek tinangan. Intuloy mi kinimpasnek men tinangan. Iti tamalpas kami nga mangan manong nemi maganinanang iso kanulatan ti makaamong agad dalimanek. Agid dalimanek. Kahit sangwag kano ti sa nga ilik manong nemi. Kinapanak mo't nagtutbras Di mo't agad ikandi ngiwat ko. Indarang tawet manong nemi ni tatang nga inya dayo niliwliwa. Tapno saan nga makadisturbo. Iti man nagsalita mi manen kani Eddie. Ti panagsango mi manen kalpasan tinasuruken awalo nga tawen. Mercy. Ano nga amin tinapasamak? Mabaling ka tayo mamuan. Manong nemi, diyaga mo, tayo tayo tagundaway. Tibanem dikit iloa. Apeng sangit ka. Alam no, di mo kaya't nga salaysayan mo, no? Istoryan din na pasamak at nagsangit ka mapangar din. Ngayon na mabaling kumakit kahit kumamuan. May mesa lang ti kahit nasawin, tinapasamak, Eddie. Nagbidot datatang kininahanan ko. Kahit pati siya. Dahil ramraman na ka nagbidot. Apay amin. Agpimpin na tagda, agayin ayat ta idi. Impateg ka, tinapod noon ay mercy. Iman niya tinaramin mo. When, amok, impateg na. Kat amumat ti Diyos, no kasanumat ti kinapod panagayat ko keng ka idi. Nino kasanut panagayat mo kanya, kastamot ti panagayat ko keng ka. Inayat ka tinapod no. Iswag iti makapagdesisyon akon. Insagot ko ti bagi keng ka. Ti amin namin ko keng ka, malakip mo. Inawis na. Tamo kidikit gagangay lang ang sarita ta.
Yung nakiktutak laing nga ti bagam nga. Nagasagana kan nga mangipaay ti kinabirhen mo kanyo. Ti amok idi ka saan kan nga pukaw. Takalpasan, ngayon parupa kanyak datatang kininanang mga sandak kakayat aparaken ka. Ngayon pudno da kanyak nga dabak nang nga taga Manila ang nakasagana nga mga sawaken ka. Ngayon simurot ka kanyak. Simurot ka kanyak, idi awisan ka, ngagtaray ta. Diba? Inyawid ka sa Diabalemi. Uwan, kat kaledi nga nabi nga panagkaindata. Isumat ti panangipay ko ti amin ko ken kaedi. Ngamit ti kabigatan na, mas dawak tawang kan. Nagpukaw ka. Sinapul ka. Ngimawan kan. Habang ka pinanawan na kalpasan ngayon paay mo ti kinabirhen mo kaniya kaledi nga nabi. Api nga pinanawan na, Mercy. Natingitek. Tasaan ko nang pagpakada pa ka. Tanong pakadak, amok, ngay gawid na. Katpakawan na kuma. Ita lang nga may kanak ti kundawan na dumawat ti pamakawan mo. Pakawan na kuma, Eddie. Tanya ngamin ti talaga na pasamak. Anya ngamin ti napasamak. Sana kasi mong bat manong nemi inaput ko ked di tiropak, kedin tuloy ko laeng tinagsangit. Tagasladyak amo manong nemi nga iruging isalaysay kini eri tinagbalin nga resulta tinaaramidak na bidot. Nga iti da ito matlagon daway kat da kami kini Eddie ti pagsasalitaan datatang kininanang kastamatan kanililiwa. As lamang mangin kumanong naiminig di pagsasalitaan. Ay, kasang ka di pa nga inistoryahin ka ni mamang mo. Ha, liliwa? Pok, inistoryanan lolo. Ngayon kasladyak malagipen. Ken kasladyak maawatan di kiti istoryana. Ngayon nga ti kahit yung maamuan. Noon niya tinapuutak nga napasamak. Gapo kano tirigat ti biyag, apo. Gapo tirigat ti panagbiag mi, isong engkalikagum mi kinilolam, tinasyat abagbalinan ti biyag ni mamang mo. Pinagbasa yo, idi ni mamang ko, lolo. Uwe, na po, aging kahit ti high school, ngimidit, agbasa ni ti kolehiyo, ay na. Niranakit din nga nagsakitak. Iyak idin mapan nagkalap. Ore no, makapanak ay na, kanayon mo't basit idi ti maalak. Iso saanin ngayon patuloy pa ni mamangko, tinagbasa, kasta ka di lolo. Noy, nagsardang iti maisang atawan. Samit lain tuloy, sanamat lain tuloy, idi adda, mangpabasa keng kuana. Ti manggigastos, ti panagbasa na. Asin no, lolo. Ni papang mo. Papang ko? Oo, tinakita ka papang ko, hindi Ni Engineer Tony. Engineer Tony Jose. Sino na ito, lolo? Check mo. Ito lang ang mangin ko nga na Engineer Jose. Di mo nakikita. Lolo, idiandan puot ko, rinugya kong tinagdamag kini mama, na sinot papang ko. Ma'am, amom tumatlaan ko na. Maging ka na ita. Ita tanagawit kami dito ibadok. Nagapukam sa Manila. Ape nga rin nga among madangos ti Agilocano kad nagapukam Manila. Adot Ilocano sa Jai, lolo. Kasta idi manon nemi ti panagsarita daliwliwa kay ni tatang. Damong amin datatang kininanang manon nemi kat nakita ni liwliwa. Tipod nung amana. Ngim saan manong. Isang mas daaw ti ubing. Iti saludsudan deta ni tatang. Impatuloy laeng manong nemi dagiti aglulo ka naglula. Tinagin istorya. May panggap. Burka.
Agore apok. Isanak mo't nga tumartaray lolo. Apay pagurahin na. Pilisupo kang obi. Iya po, iya. Hindi agsubli kayo dito ilokos, kunumitay. Uwan lolo, may awang kakadi. Agore ka. Pati ka di na kami. Kaya tultulin ni Mercy, tinagiliman. Tiamok malangit. Agore ka. Saan da ka di nga nagdan na kay di engineer to ni? Handa ka di nagdan na. Tsak mo na mo, lolo. Wen manong nemi pati da tatang kininanang kadyak impudno kadakwa dati bunga tinagbito danda. Nga nangidurun kanya, nga simurot idi kini engineer to ni Jose, ngay bagbagada. Kinintuloy laeng, manong nemi da kita agaputi nagsarita, kit kunan ni tatang. Ay, Bamapok ta, baliw maminto man kini lulam, ti mangpalutput kini mamang mo. Ano niya talaga tinapasamak? Idi tasimurot isuna kini engineer. Akalbasan tinasurok nga 8 nga tawain ket iso pa lang ti panagsubli yung agina dito Ilocos. Yung tikayot kong mamon ita, lolo, ket no sino ni Tito Eddie. Ti kasalsalita ni mamang mo. Wen, apay ako na itayong kakayat na mutat ti asawa. Ket ni kano mamang ko ti kayat ng asawain. Sana din namag, kanyak no kayat ko mat iso nang agbali nga papang ko. Ngayam kayat mo ka di nga nukuha, nukas pagarikan, nga agbali nga papang mo iso na. Saan o? Ti kayat ko nga papang, ket tipudno nga papang ko. Sino nga min tipudno nga papang ko, lolo? Ay na, Jack man amo. Ti amo kakit ni engineer ti papang mo. Ngim ko namot nga di mo amo-amo, kinakit-kita na dyan nga engineer. Ngim, asino ni Tito Eddie, lolo? Ni Tito Eddie, ket driver ti pagpasahero nga minibus, nga tiruta na kitlawag bigan, ken bigan lawag. Nubyo idi di mamang mo. Ay, nubyo idi ni mama ni Tito Eddie? Wen, ngem gapot na di mi kayat nga isot ti mga asawa ken ni mamang mo. Pinaritan mi ni mamang mo. Ket gapot adda ni engineer nga mga asawa ken kuana. Ket, kas lang maawata kung ti kayat yung asawin lolo. Pinaritan nyo ni mama, hindi pinaritan nyo, iti panagayat na kini Tito Eddie, kasjay, wine. Awari magsisino, naganak ano, at dadabak nang namang jaya ti namay kang kuana, kaya biyang ni Eddie, mini bus driver lang isuna. Oh, iman yung harti na pasamak, lolo. Simurt ni mamang mo kini Engineer Tony di Manila. Kahit sadyay, tinangituluyan na iti panagbasa na. Nga inton makapagturpos, isunton ti panag-asawa da. Ang manipod mat idin, ta si Murt ni mamang mo, kini engineer, awam matin ti damag mi, may papan kay kuha na. Kada kuha na. Wan manong neminoan niya tinsalaysa ni tatang iti anak ko, kini iso ti pudno, anapasamat. Kaya sumat ita ti damdamagin kanyak ni Eddie. Noan niya talaga tinapasamak, kalpasan nga si Murotak kini Engineer Tony. Mercy, noon niya man tinagbalin nga bunga, tinaramidam nga bidot, nagasagana kumawat, ngam tikayat ko nga mamuan, noon niya talagat nga pasamak. Numabaling ka Jack kuman kayat, nga lagipan pa tinapalabas sa ini, Jack kayatin tinapalabas. Nangrondan ulit nga paset, tibiyag ko, kaya nakaladladingit, nga nakasasam unang nga paset, tibiyag ko. Sige. Di mo kahit nalagipan, kanibag kakanyak. Sang kapilitin. Tinapati kita, kahit tiagdama, kahit di masakbayan. Nga tiagdama, kahit may sahak nga inaabalasan. Tasa nakakadi, ngayong kasar ni engineer, nga si Murutan. Buno nag-live-in kay laeng, kas nakadi Mercy. Di nag-in kasar ni Tony. Tanda na asawa na. Nagbarinak kindi nga katulong da. Oh my God. Imbes nga pagbasahin na kaakas iti ingkari na kenga, ngam nagbaling ka katulong ta. Nga naka-istrikto. Ti asawa na. Ngam imbag ta nagbalinak, ngam imbag ta nagbaling na istrikto. Tay tinamin adungan kong daway nga kayatnak nga serken ni Tony ti silad ko saan nga nagbaligi. Anya.
Si Murot ka kinito ni, nga sa nakas, bang asawa kang ka, no di ka tagbaling ka akatulong da. Ado agon daw, di nga kayat ko taglipas. Ngayon sana ka nagbalik eh. Eging ka nga. Nga niya. Nga da idit talo nga bulan ko itayanda. Idit tagbalik nito ni. Nga nang sarikit silat ko. Rinamas na ka. Pinaturog na. Kahit naaramid na tikinay na kaniyak. My God. At daidin di pa nagbabawik no apay nga nagtungpalak kadatatang kininanang. At di pa nagbabawik no apay nga Jack inlaban ti pa nagayat ko keng ka no apay nga bastaratan nagtungpalak kadakwada. Mercy. Kaya di madlawin. Madlawin ti asawa ni Tony. Di pa nagdakil tiyan ko. Iso mismo, ti nagpapalaw kanya. Ngayon sa nagawin, si Murutak iti ba isa gayem ko. Sa Bisaya. Nakadado na sa Bisayas gandi na oras. Sa Leyte. Ano yan? Ngayon apay nga saan ka nagsubli dito Ilocos? Apay nga kinakayat mo tinapan sa Leyte. Ngayon tinagsubli ko man dito sidong datatang kininanang mo. Bakit? Apay. Uwed manong nemi apay nga tiyak kayat idit agawid umuna awan ti rupak nga isarang ko iti lugar mi. Ken may kadua kayat ko manong nemi apapasan datatang kininanang gabot ti panangidurunda kanyak nga anak da. Ti panangirubod da kanyak. Ngem sana ka nagbabawi manong nemi nga simurot iti gayem ko iti Leyte. Ta nagbalindamat ka na siya at kanya. Nga ninanang Imelda agayem mo ti ina tinanang ni Imelda agayem ko ket iso tinangasikaso kanyak idit epasngay ko ni Liwliwa. Awan idin ti planok pahingagsubli dito Ilocos nang runa ket adda ni Henry. Ti kasinsin ni Imelda amang tultulong kada kami nga gina. Nagharim kanyak idin ni Henry manong namingim kaputad Jack makarik na ti ayat keng kuana. Iso nga Jack inaklon. Ken Jack kayaten, ti makaramid pa iti sa bali man nga bidtot. Ket kaputa dumakkel din uliwa, iso nga napanunot ko manong nemit ag sublin dito Ilocos, agaduak ti anak ko. Rumapiin. Ay naksan. At daw kasi minibigat, agpabunyak kami. Umay ka ito ha. Umay ka ito halahin. Nagyaman kami lahing nga Eddie. Sa maysa, ada klase ni Uliwa. At ang tungarod sa bali nga gundaway, apa nangawis ko kada kayo. Inton, agkasar ka? Ikarik, umantadarak to Eddie. Talagang umantandar ka. Sige, agpakadak nga rodon kadatata kininana kiniluwa. Kuyugin ka Eddie. Kad pasensya ka, no, daman madinga, mipagpakita ka, ti anak ko. Agano na ka ng drive mo? Agamanak unay, ti may kaduang gundawang nga mayak dito balayo. Kat nasyat iti parang sangili ko niya. Agamanak. Karigisim mo sa rurong aldaw manong nemikit didak sinardengan di kita kanyak aging ganjak na ipudno ka nakwa, dati talaga nga napasamak. Ini, taawan ako ni den na da ito nek tinasurok nga 8 nga tawen manong nemi. Inistorya ka nakwada. Wan manong. Ket kuno kadakwada no anya pudno nga napasamak, iti pa nagrigat ko di sidong dahil dyan engineer Tony manong nemi. Karigsi mo sa rung aldaw, manong nemikit didak sinerda nga nakos ko nakita, kaya naging ka inistoryak kadakwada tiyan. Alakit kastagayam tinapasamak kat pakawanin ta kami anak ko ha. Ti ayat mi nga sumayaat ka kat kasya, nagbidot kami. Nagbidot kami, tadimot inlaban ti panagayat mo. Asin no ita, ti patpatik mo. Di ka di pa nagbalbali, ti panagayat mo kini Eddie. Ha? Kedurin usang kong sinungbatan ni tatang manunemi ngem amok ken amu na ti kayat asawin.
ti panagulimet ko. Ta saan ko kuman nga ipatpatig, tano saan ko kuman nga ipatpatig ni Eddie, inaklon ko kumaidin ni Henry. Ni Eddie nga ta, sikapay lang nga ta, ti patpatig na. Nila yung Eddie to makasumbat iti ita sa lutsud tatan. Awang pa iti asawa na, aging gana ita. Kensa lagaya man nga basta gagangay nga driver suna. Kuko na gaya man ti pasada na nga minibus. Ken talo ka no ti minibus. Nga kuko na. Ay na. Bimak nang madgaya man ni Eddie. Sayang. Sanggari tatang. Ay, kitwon nga ron. No, amumin ako maangim. Di tayo matngorod amaw. Sayang nga talaga. Ang masarutsut ko man mersi anak. Sino nga talaga ti ama ni Luliwa? Tatang. Apay nga di mo imbaga kinin Luliwa nga ni Engineer Tony ti amana. Wano saan ka nga ni Engineer Tony? No, saan nga ni Tony? Sino nga rin ti ama ni Luliwa? Alaman? Sino? Kahit noan niya ti sungbat ti saludsod ni tatang manunimigit awan ti sabali nga makasungbat. Ken makaibaga itipod no saan nga siyak nga inana. Ket nasungbatan dayta nga saludsod, idi ta umay manen si marungkar ni Eddie nga adawit na nga sabong nga para kanya ken chocolate nga para kay ni Luliwa. Magusto ka di matlaing ti chocolate ken kuking ka, ha? Luliwa anak? Magusto dito. Papa. Papa? Talaga ka di nga kayat nakabaling nga papag mo? Ha? No kayat mo lakit di manin ni mamang ko. Si kapay lang ti lab na. Ket no lab mo met iso na. Si kano kontak baling nga papang ko. Hala? Lagat na kayat garod ng asta. Manong Nemi, itideding isa sa sarong karmanen ni Eddie. Dito yung nasungbatan ti amin. No, sino ang talaga, tipod no, nga ama ni Liwliwa. Manong Nemi, idimikkan kami manen kaniya. Eddie tinagsalita, si kami muna nga pangibagak. No, sino ang talaga ti ama ni Liwliwa. Siyak, saan ka ni? Kahit mabalintan da garamit ti adi na. Sakbay nagbalagi ni Tony nga nagramis kanya. Dua bulan itin, tisikog ko. Di na pasamak ka data ang panangisagod ko kayong katik kinabirhen ko kalay di rabii nga panagkaid data. Nga kabigatan nakadnag bukawak. Iso, tirabi nga pa nakaaramid ta. Kadiluliwa. Manong nimi ang nyakit nga tan nga kakaiirotan nga arakop, tinariknak aba ng arakop ni Eddie kaniya. Ekas naman tinak pa ng balas kang kuwana aging ka naglanang digi bibig mi. No kasano tinanam di kita nga bibig ken para dagiti bibig ni Eddie kada di rabii nga panang isagot ko ti kinabirhen ko ket maspay ti kinabaran. Saan min manong nemi nga inkan kanupay nga makadlaw datatang kininanan. Wano makadlaw ni Liwliwa iti artificial nga panakagunggon ti balay mi. Idi adda kami iti silad mi. Silad ko nga nangawisak kini Eddie. Wen manong nemi adda kami iti igid di baybay ket idi damo jak pala mangig idi ti ungor ti dalluyon. Ngem iti kinadawel ni Eddie anang lailo kaniya. Tapati manong nemi nagbabaitan dagiti ramay dagiti sakak ket talagang agkanna. Anen tulagid din tip kuweba nga adda iti nagbaitan dagiti legs ko. Kastaon ay manong nemi ti panang sepsep na. Kaslag sepsep iti ulo manong nemi ti balaki wano talakitok na sinigang. Kastaon ay ti panagaring engken panagasog ko manong nemi. Eddie,
Si kamit lagayam. Amok la ko ma. Sa anak ko mga nagtungtungpal kada tatang kinana nga si Murot kinituni. Amok la ko ma. Uy namum la ko ma. Iso ako naknadjakon kayat tinapalabas. Tanag sa nga nagibturak tinapalabas. Tinapalabas kat adalita ti bidtot ko. Bay amon lipati mon tinapalabas. Tiagdama ken ti masagbahin ti panunutan ta. Tiagdama nga kinaragsak ta. Oh, mercy. Oh, Eddie. Agwalunton nga tawen nililiwa. Kayat ko nga agad ni Suna. Ikasar ka pa nga muna. Kinore mo pwede nang ikasar no antan kas pagalikan. Dedi damot nga rabii, nagbalin nga dagos, itate may kado nga rabii, agpatpat nagta, imposible nga saan nga agbalin. No babae, idi, kat lalaki itan. Lalaki itan di sumarno, edi. Manong nimi nagkalaysa kami matlaeng kani edi. Nga dahi ta idi, ti kayat nang ijaya kanyak, iti pa nangikalay sana kanyak, ngim sa angko nga natlungpal. Ta si Murtak idi manong nemi kinitoni. Ngim, noan niya talaga manong nemi, iti naiurit nga paset ti kalman ti pakasalitaan. Isu ti napasamak. Da kami met lang din nag-asawa, kanadan adin liliwa, junior nga agpaisumano. Kan ti agdama manong, asa karkargaek ti may katlo nga anak mi kani Eddie. Agbeso manong nemi talo dagiti bagi kukwa bukod ni Eddie nga minibus sa lalagsang nga nagpasada iti kapigsa ti pandemya COVID-19. Ngam kadagito manin manong deta agbalin pa yung pat manong nemi ti minibus nga kukwa mi. Yan ni tatang manong nemi ay nakapsutin ni tatang iso na kininanang. Gada tikit di kapsat ko iti nangikalkalap ang kadagiti pagkalap iti ni tatang. Kada ita, dito pagsanhan, adulat ta diti ikan manong, kanahin kam datang agsidat ikan, no umay ka manong, kat mamumuta ka, alakit baka no, libre nito titadbiking kang ikan. Dito nga ron, ti pagkasalita, pakabuklan, ti pasyat, ti kalbanlaeng nga pakasalitaan, ti biyag ko kinahit, adyak tupulos malipatan manong. Alagad agyaman ak unay, ti anos mo, nga nangibasa. Ket sapi kumat, adamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuyak, ken nagdengeg, more power to your program manong, and God bless. Tuwing agyaman nga pagayam mo, mercy, iti pagsanhan, Badok, Ilocos Norte.